Pelok play sibun ni fiki bapek ya kini ke video pelok ke ngam ta por ngas ngak komen mo banga la yo ya uneu yo uneu Google AdSense pin leng baka jing ik bat ke jing kersan ke jong pi pelok ngala yo ya uneu Google AdSense pin na YouTube try bun apeng jong pi ki batip sepang ni pin bat ki pom batip ru sepang ni kamtam ya ki niki YouTuber mo kamtam ya ki YouTuber kitip ba sepang ni upin leng ba uni upin ngila ban kamai bisa mo napo ka YouTube leng ba ka video ke bangi upload ta pelok mta ya uni upin ngam pat dep kho mo pe ngan kho mta hakmat jong pi ngan kho e kini pin ngan pin i kalong kumno sepo mo pelok ta kalong datang kakot hi gumne ta ai ngụ iru pi mo pelok bat leng ba ka jong pi ngala la ban yo ni pin ta pelok nya pe ke ai badon sepo jong ni pin ta kala po yang kala po la stio gumtahi kala po leng ba ngam pat don sene senong ta kadang ngam pat yo ban sim ta ngap sim ke bahaya mau entah pat aduh entar ngampat kok baik tang kani kepala like kendian tung nyepit spok ke badan mau ta perlu kalong ini ke pin baik itu lah don ki address ki you itu pat Google AdSense pin ta sepok jong kani don ki kum gini mo kini ki nak ta ngam pin i pi kini ki pin di bro pin ini kita ki main pin mo perlu kalong ne itu naden ta kalong private mo ban pin i kitu ki pin ki badon riu tili ta perlu bun napeng dong piro ki bala tip bat bang pat tip ru sa komen pat sepang la komen ya ki jingkeli ki jong pi ma ki ba pi kwa ban keli sepang ke YouTube na sepang ke YouTube ngala ban jubab ya pi ma perlu andang ape ki komen ke jong pi ta perlu leng ba ke jong pi ngala yo ni pin leng bau ni ngila ban kamai na po YouTube ma ta perlu kanika YouTube ru kasuk mau ban tri ong bai tang ban chu upload video la dapi ai nadu komen sim ta kalong ka basuk bai pila ru ban kamai dapi sedang ya ke YouTube perlu kwa ban ong pi la dapi kwa ban sedang ta sedang kan sa yarap hi sa komen ngan sa keluar ban yarap ya pi mau kumno ban sina kumno ban upload kumno ban yele haban de yo ni pin ru ngan la ban keluar ban yarap ya pi mau perlu nomor takadaw jong pi ngala ban poi kini ngala ban yo ni ta ngas ngungu bat ngas ngau komen ya pi perlu ta ngapron kentin ban ong pi ma tang ki jing sungu ngala ban ai lagi kentin ki jong nga sipi ta perlu tapom ni hi ngapa ban itu sipi ma lada pidon jing kelis phang bani kepin pila ban komen ru yang lang ba lang komen ngan sampai ki komen ban ngan sa reply pi mau ngan sa jubab ya ki komen ki jong pi blog tang ni ta ngin sa kendu pat hakawe ka video ada video ai sala ban keli bat komen ngan sa jubab ki blog tang tahi ngan kendu pat hakawe ka video blog bye love you.